Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, Halat ko ni Shillong, ringkat baka net foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobyeng Jongpi. Ke National People's Party Youth Front West Khasi Hills District haga arpulai terik ubna jemang arajar arpuar kalapan scam ya kinongkit kam batmai ha ka ba uba World Champion Paliar ula Syajid kumu Presiden uba Pencai Bor Lingdo kumu Working President uba Syai Lambok Marbanyang kumu Vice President uba Ben Rowel Hasha kumu General Secretary bat kiwai. Deki spangut kinongkit kam jong ke NPYF kilawan ban sakhilang ha ke jingelang kabalalong ha Bishops Hall Nongston harengkat ke jinge donlang jong State President ke NPYF uba kitbor lang nongrem bat kintobru MLA jong ke NPP na Nongston constituency uba Macmillan Bersat MLA jong ke Martian Road uba Jigur Murthong MDC jong ke Ramrai Jerngam constituency uba Bajok Pingrob kinong kersan ke NPP bat kiwai. NPYF District Executive Committee. Nado unta kasi kinong the committee kapapura bat kin sayo ya teman kay ikaw committee hapo jong kadala ni baboy at milanti palaba jinyo orkos committee ya tadi nangis kam baka National People's Party leba National People's Youth Front kan selantiukan Aba pisim yang kacing kitri lana pisim yang kano kakam kamu pindai bersim tangger dari pindai bersim nadu bersim pindai bersim yang kakam ying nama lada pimtre tagam bersim kamu kato kacing rung lana jing sim yang kacing kitri jongki kamdon jimur agakor mensua arjar katra nimjioi kakine ki samla ndre menta kasmi milasaki baka west hasil sungi kadon kalawai natadong ngakerpat yang di samla balaknuk nur pidai bertresitong haba pilasim ya kakam namarba sipun kejige kinwan ya kedu ya pi grade wan kerandin haba ni tre ya kedu kanu kakam lemda don kijige kumut nimnam koi sakatong ndre kideban yale pe bakuno kita kijige ibawan api kunde ban la ya pi Dre pilih berlah ya kita. Dan nakalian juga mentasmi ngaspentukan pam yang pi disamla ibadai na West Khasi baru koi pilih ban presidom akan eka arjar apulai namar klempet ladangi lainut ki MLA ki bangsa ele yaka election haka arjar pulai ninwan haka bor kamut nila banyo ya kasuki minister kata kade ka thong kabukongsan na kapta dungi ko West Khasi namarba nila pe peta ya ka mairan patkamau tersan kamut ni West Khasi gidon sang lain tiamle tetre borbat ni dia dong ringkat lang papi kano kajinge nakalen uemle to manong son udon hajan papi kum nakaramrai pan nakalen dong aru nadon ringkat papi wala tapi don kamajngai nakamau surut dari ngatentu ya gitu disamla napo ramrai ini yang ringkat baik waktu ya bisni nama kajing bisni kampoi sono habani layak teli nilai lumnam baru likely ka blok
pidai banyak pasolan yang ke jios ngeo hakabedai bagi parti jong kiwai namar ba na kaliang jongi kumu emle nimla panu yo jiktip yang baru kai hakabedai tre kam jong kiwai ki parti dre kedaka jinya don jongki isamba na ki light ki konsumsi kemut lempet ninyo yang terkubur kaba sisa na tataw to ya tre rengkat baru light ki blok nang ba ngimpoy sut akate ka arjar pulai Kop ya ka bor hakan ka smi pa pin tre ya kam jo ka National People's Youth Front nangle shakma kano bor habang itre hakanu ba kam hakai lang asalan hakanu ba organization bar kumpuro haga political organization kung ba NPYF ajongi ngano siya to ipik kandiate ngalagong haka politics na do ko por pangarang kam kana sa labha bar katapo di sukumen balba ka jing yayin ti ka ko kinongyam ibalo ki MLA ki NBC jo ka than ni ti por kalau siya ka jing rap ko ba crowd ya ka ba ninyo i shipon ki kala tiba komki samlan niyo i leba platform na nika rensan jong ka politics naman kita haka magi chaka ki rensan ki mga lek kaleng jo speed kapag ko kay kapag appeal ki samla jong ka no ba shop jong no ba dong ka time kalau pamintay bang wrong haka politics postam ki mga dong haka politics na siyang nga bakal ya rap shibuloe nengo ya besong na tao ke jonga hapa kadang lekat ke politik hapa kadang long tang kunong trei ubaret hapa la jonga sha ba hapa trei ke politik sam don ke jing khme lenti trei bangan yo hapa trei ha ne kam politics hanai kam ko wei ke bangayui kalau ba ka bangi don na ka do ko same style per thai ka ba don na ka bor ka ba konstan le kalau ba ninyo e kon le e na tao le jonga sha na la ta jong ka do per thai but yang kita lala ban pensisya hagi ni post nam ki bang adon haga sengsan per thaila ngadu uswa bang adon lang haga kongres bar hatu punta bang adon haga National People's Party haga por bang adon tang long pray jong ka party hapo ito la basno hapo ka primary net nila to pentan nagamta ka imlang na salang hapo la jong basno lagadai nagamta banyak kren ya ki MLA ki MBC ki officer sarkar ibadon po a district ke jumi nagamta ki jington kam lesson na pino makan wan ke jingesan po ka strong ka po ka balang ni judon benta banyak trelang rekan ka perkiraan ma nagamta banyak keren jadi MLA ki nomi khmat ki jumi panwara ki jington kam ki jumi ina ta kataw ma syam makan ne ke jington ha politics ba ki jingkwa ka jumai ki kun sama kamtam le pi ki balanang lastan ba pin rumah ke politics kawang ba pin yo penyarap kalian yang gue pat hentam ya tak ilang masalah nak show di tahu jopi. Tengah terkadang balai pengabuk ini kekenting menolak di konsamlah. Kini bandrung harga politics. Kamu baru abang irung harga politics. Ini banyak election. Baru kita bah district council ni datang kemarin. Kendai pun yang disi kendai pun kendai tuli kesat. Apa material di district assembly datang kemarin. Lai kumul pun nak kasih janji apa famut dapat karoyes. Ni nama apa nama melilot balok. Hendak kaya itu bangun pangong hamta jadi sama. Ladama pi ikon sama di baladang lastan. Lesai nama stoy. Kita hanya lesai di balad praktis lawyer. Kita di balad di PhD holder bakum terter. Kumah pokas setiap kecumi kita bakum kita. Ngai kumne. Bahagawai kepor. Insayo yang kinong ikmat di bakensai. Di baladong kecintip na grassroots practically kumayatip mami bagi badondo kecintip theoretically lengwa ka pulay ka dangle ka jongki kata dari ke bangala kuat ban ai ko masih kampung ni kifun sama di bangala asta balai ngome kanit babon ki samla wa kadai na southwest ka sel wa dai nanu na lulu ka intention jongki ban train ng tagari ban bejak ban leo barobo kadai ke perkhat ke jongki ban ka sa influence ka ka aslam ba kabala untuk ng sam hana abiro baban cekali bekerja bandreu kadai be thik lema tang nama ngirung ha kisang halang kabang ki NGO ki baper halai hanga ngam syam bakalo punta ni hani ni kami di sama ngam halai mangi ki
Kibat isi yang dari berkaca cerita. Tengok kan? Ni MPYF lo, ni tahu tak hak bangin ong, bangin train, nak kita macam hak kari bar kerja cerita macam ni. Sausnan KNPP kapan ida kita buat kita. Ada kapal yong, kau kapal KNPP. Kapan kalau sisa kajing nyobeng yang ikut Kristen atau kajelami kita. Kapal ubah mukul sama, baru ada sampai. Kiwan lah ya kawai kaan kabagi om kata kami kita compulsory registration of Malaysia. Ni harus pendong yong ba kajing beri atau asin. Kiong ba ya kaan kadon aspa satu Muslim kabagi simple yang ya kaan tu kasuka bila kabagi om Kristen Malaysia. Ni kan pipi wes kasur singong ba lar pinjit kami pendam lah ini pendam lah apa lagi aja kakak. Kidon iwe pati minta ka makipai ba iya kanu jing mission ka issue ban ya ka pai ba hanu pendam. Ban ya ka pai ba ibai kanu jing mensuat yo bakal pendam yang jing kriya to ASEAN. Mari kita imani melakukan itu pastor de para hapo na kursi hamil di office. Hiju bisa dia itu yang teh. Kalau tak itu, jadi orang Islam berlari kan. Kapati NPP kawin lo eta. Yang jika keduk jika dibaca atau berikan air, yang disenat sedikit singkah. Kabarnya ada sedikit bersuara. Ni orang nak injak pun kaya dia sekarang itu lebih komisioner. Wata presiden, jangka NPYF juga sekarang sedikit beri nongis haitan, beri blok highway. Uloya. Bagi itu ikat tu tadi dinogikam. Jog NPYF juga sekarang sedikit ini. Ide dipus highway, ide blok highway. Anai kau dia tiba, ngakai presiden tiba ayat kata. Kata sisa yang hidup isuk dalam benong. Ni yang nak pinjit ni berkait dengan sekofis deputy commissioner. Maka tu pun bandai tapok banyak penduduk yang bisa menolak banyak penduduk mengamati. Lembang patron uniform patron style. The sistem ayat yang banang ta kalah tak ini juga. Om Duna kapsal ahajar kawin pasti. Ni om ba ni ha panjang di paipa ki bawana no kendang. Ni ha be ha di paipa ki beduk ki jenjar. Dan kawin orang tu ni kemau barang si pun ki khol. Om bang apply sedikit hadun ahajar tengah kawin. Si pun ki khol aku aja tengah lain jo eta. Kapasi NPP yang ya kata tu ni ha panjang. Ya kata lu ni apa berbaik, ni pun baik hidup lain jauh senang aja kata. Balik ke penglong yang diwepat di pasti bantuan punya semua pagi. Hak apa bang pedi ni beliau, yang ibarat wajah bukan bisi juga guys seperti itu. Nggak tahu nggak terus ni bah, nggak kerja itu, ini kita juga yang bah, hangte yang saya. Uang mengalap tangan ni kepada NPP bagi pajak jiwa punya semua ini. Hagiwe pati wong bangatay bus kata hak day kan semua. Hak day kan day thought, hak kan day well. Barman joy kapati. Kata kapati bibi iba bulbalan kiyawani. Bantu wa ban penjesno banete. Kau terus iba ngacai lak pandai ki mahab leu juga kajo. Bagi berpisah waris NPP. Ni kala iki mahab leu juga jigul. Ni juga makmilan, ni juga simestan revisi kita long sampai. Hikam bagai NPP kan le, kapan long di pajak juga jelas. Ban penyesno penyedai ban seperti NPP. Long NPP, KNPP tang lagi MT kibala penting kena ban penyesno pengi nganom je kita ngila don naik punai bentar. Gimana juga pagi-pagi? Nak Kongres, nak PDF, nak SSP, nak TMC. Ngiyong meeting kata kapal menteri pagi meeting jom NPP ngabar pak jingul tip ayat kata kiai kita KMLD kita ada di NPP mentah. Tambah kipak lo bagi nama apa? Kadang enggak anti defense. Kata anti defense lo. KNPP kadang agatin, harus nak ajar agulai kan sama wei yang kejelamai dengan. Kam kapati kagai kapati rai om syuba hadiri sausnam lahap dia kailang bagi beban pagi betelang so kali ini ngapa bantai si kemat
Badai penlong yang kiwai pak kiai mali pakwa penulis nok tadi. Badai penlong yang kiwai pak kinong yang pakwa penulis nok tadi. Kakam boda, kakam yang kejipur dari kami kelapa dasam. Iba jitu pak nangi di dekat juga regional committee. Iba info di dekat juga regional committee. Iba alenik di Jerman juga regional committee. Ngidon South League Sector West Coast District. Kabagina lah akan pendek kawai kata Ramli sektor, Hijam sektor, bat Halim sektor. Kabarasa sampai Kalampi sektor. Kabartu lagi ketusai. Bat kiai kita kena ulim yang pendek pun pakai sok asal bat digila kamu. Kabaritu biomba. Kata kajing itu karena pateng historical background. Kajong long jingman juga kita kabaya kejepur. Kabaagi om kikot Islam. Kabalai om kata ka administrative convenience kapit kabiang hagas sisa kekata. Kabasau om willingness. Kamon jong pai ba orang nanti. Bat kabasan om ka jinglong jai pedriu ethnicity. Balai ka penong ya ka regional committee jong West Coast District panjai tang lagi akti kita. Tang lagi akti kita super ginong. Kawai kamon jong pai ba jong tega tan. Kabaar kajing mau jadi lebih. Ngisakan lo, ngisakan. Ubah KP panggil presiden baru juga SSPP. Udah aku update member juga regional committee. Nayunai, kaplay mesua. Uya ro apa jadi bagai regional committee. Hari upakat terangan yang ro ini ngadu bot, upakat tagabut, ukan persak lo Nama uang melalui nyawa yang kaya iba kapakinya di pinggale kalau mengindu bor uang ngan besar memata. Henry ngok itu kata-kata beli sektor ngalek hadu jaka. Kalau kubak rak endai di gisong kapan nadu endai thai kadon sa asam. Manu somta gisong digago. Bat ari lain dikasih. Hangga apa pemilih dalam lang minister juga asal atur boga. Kalau lang MLA juga buku nani tadas. Nadolang lang apa ini. Hadir mengikuti saya di kuah pandai di om sampai kita. 4% di kuah sampai kita. Bak katung di kendon juga MUU kata beri sektor kapal sampai kita.